Kratki uvod, sutra idemo na plažu, napokon na plažu na kojoj ću se, nadam se, moći kupati. I evo sad se spremam, jedva čekam, moramo krenuti pravo rano prije 5 ujutru, tako da vidimo se ujutru. Ja se spremam kao da idemo na put od 5 dana, a doslovno idemo na dan, zato što idemo da ispitamo kakva je plaža, kakav je smještaj, isplati li se doći, ostati prenoćiti i tako dalje. Ispakovala sam jedan šorc, jednu suknju i majicu, jedan kao da se ogrnem kad izađem iz vode, majicu i šorc, neku haljnicu, kupaće kostime, naravno obavezno, i kako sam ambiciozna, i opremu za jogu, helanke i neki topić. Stigli smo i sami smo na plaži, doslovno. Ovu plažu drži vojska, o tome ću pričati posebno. Predivno je, predivno. Mislim, ovdje doći na plažu, to je posebna tema. O tome ću pričati u jednom videu, možda i u ovom. Došla sam na plažu prvenstveno, naravno, kao i svi, da se kupam. Ovdje nisu sve plaže naravno za kupanje. Ovo je jedna od tih gdje se može okupati. Ja se nadam. Ne mogu dočekati da napokon uđemo u vodu. Jest da su valovi ogromni, tako da mislim da nema nekog plivanja ozbiljnog, ali nema veze. More je more. I znači cijela plaža samo za nas. Evo da vam pokažem da je stvarno cijela plaža prazna. Mislim, ovo je mala plaža, nije nešto velika. Ali nikog nema. Beauty. Ovo nam je smještaj. Posteljinu nisu promijenila, sad će promijeniti posteljinu. Mislim, ne očekujem ništa posebno. Ovo sam ja. Ne očekujem ništa posebno od smještaja. Mislim, ovo ipak drži vojska. Ovo je pijesak. I osim toga, mi smo samo na dan došli, ali je pristojno. Pristojno je za doći i prenoćiti. I onda kad izađete, odmah tamo je plaža. SPF se mora nanijeti zato što gori sve. Kažu da ljeti nije najbolje vrijeme da se dođe ovdje, zato što je voda prilično mutna. Da je najljepše doći novembar, oktobar, uglavnom zimska sezona. Ali eto, mi smo došli da ispitamo.
Sjela sam ovdje na klupu, nadam se da se čuje od valova. Htjela sam reći, ova plaža je u vlasništvu vojske, što je dobra stvar, a također i nije, zato što dobra stvar je zato što je osigurana, a druga stvar, ono što ne valja je da moraš imati kontakt iz vojske da bi došao na plažu. Tako da ovdje je stvar s plažama malo specifična. Ima dosta privatnih plaža gdje isto moraš da imaš neki kontakt, nekoga ako posjeduje ovu kućicu da bi mogao, i naravno platiš to, da bi mogao da dođeš. Odlična stvar je što danas je radni dan i mi smo doslovno sami na plaži, imamo svu privatnost svijeta, tako da ću stvarno da uživam. Idemo sada konačno da se okupamo. Sladak mi je ovaj putić. Doslovno od naše, on to zovu hac, od naše ove sobice. Htjela sam reći da je ova plaža u divljini, da ovdje nema ništa. Evo neki ljudi dolaze. Da ovdje nema nikakvih restorana, hotela i tako to, nego si on your own kad dođeš. Moraš sve sam sebi hranu ponijeti, vodu, što je meni sasvim ok jer ja idem na plažu isključivo zbog plaži. Smoki na plaži, obavezno. Idem da vam malo snimim more. Puno je mulja, blata, valovi su naravno veliki, nije za kupanje, možeš onako čisto eto, da ležiš malo u vodi. Ali eto lijepo jer je plaža prazna. Aktivnosti na plaži. Come on. Sad je već 11 sati, nije ni 11, toliko je vruće. Tako da mislim da je najljepši doći rano ujutru, odmah u 7 biti ovdje. Valjda smo mi bili u 8 već. I već se pojavili neki ljudi, neka porodica je došla. I na plaži smo samo mi i ta porodica, ali toliko su ljudi ovdje šokirani. Ja sam u šorcu, ja nisam sad nešto u kostimu, ja sam sad u šorcu. Oni su svi toliko šokirani što vide osobu u šorcu. Međuvremenu smo promijenili sobu i sad smo direktno na plaži. Ova nam je soba čak i bolja zato što izgleda novija. Sad smo direktno na plaži. I ova je nekako usamljena soba, nema niko pored nas. Jer u međuvremenu se pojavila ta porodica, eno i dole na plaži. Tako da su oni pored zauzeli onu sobu gdje smo mi bili. Idemo malo odspavati zato što je sad već vruće, a nije još ni podne. A je tako lijepo sjediti ovdje u hladu jer je neki vjetar puši, predivno. Išla sam malo da odspavam, ali nisam mogla spavati, tako da sam opet izašla. Jest da je sad jako vruće, ali vjetar puši, tako da se može i hodati, šetati. Nije baš za kupanje stvarno, zato što su valovi ogromni. Nije to more na koje smo mi navikli, ali je voda tako topla, fina. Evo neki cuk došao. U svakom slučaju vrijedi doći. Htjela sam reći, ja sam bila u šorcu, ne bi ja inače bila u šorcu, ali ovo je privatna plaža i došla sam s namjerom da se kupam. A njima je to naravno šokantno. Ja od cuka na piški ovdje. Ne.
je prelijep šetat sada. More je tako toplo i poslije podne je postalo zeleno. Sad ne znam je su to neke alge ili je to neko zagađenje, uopšte nisam istraživala, ali je boja stvarno zelenkasta. Tako da moram to sad da istražim o čemu se zapravo radi, ili neko ko zna, ko se razumije u tematiku, neka pojasni. I wanted to show you those crabs. There are like thousands of crabs. It's not visible in the video. Maybe it is. Like all crabs. But when you come closer, they just start running. Looks like that Mr. Krabs from SpongeBob. Mr. Krabs from SpongeBob. No. Oh. Look at the eyes. Mr. Crab went to this hole. Such a big hole they're making. Crab holes. Interesting. Gledaj ovog mog čitača. Izgubio je papuča i ništa, samo je nastavio da čita. Prelijepo je pošetak sad. Podne sunce uopšte nije jako. Vjetar je neki blag. More je toplo. Stvarno je lijepo. Zašto idemo kući kad je ovako lijepo? Doćemo opet. Baš slatko. Put do plaže, idemo sad sa plaže. To su samo dvije trake, to jedna u stvari. To obilazi se preko livada i pašnjaka. To su sve kamioni u haos. Evo. Sad se obilaze preko ove livade neke. A sve kamioni.